za čas sa Hanom i na nas. Ćao, čao, mala Rajo! Dobrodošli u našu zabavnu učionicu u kojoj se kroz igru nauči puno toga. Danas ćemo spomenuti neke životinje, naučiti gdje žive, šta jedu, kako se glasaju i još puno toga. Toliko nas toga čeka da otkrijemo skupa. Pa da li ste spremni? Znate li da postoje domaće i divlje životinje? Domaće životinje su puno bliže ljudima. Djeca se s njima često druže i možemo ih vidjeti na selima kada idemo na izlet. A možda neku imate kao kućnog ljubimca. Da čujem, koliko vas ima kućnog ljubimca? Pa to je super! Psi, mačke, a često i male ptičice u ranom djetinjstvu budu najbolji prijatelji mali Raje. Hajde da vidimo koje ćemo domaće životinje danas upoznati. Ko poznaje ovu ptičicu? Tako je, to je horoz. On voli da je glavniji, najglasniji i na selu on se prvi budi. Čim vidi i najmanji tračak sunca, počne glasno da javlja svima koji još spavaju tvrdim snom. Tu je i ovca. Ako ste imali priliku da upoznate neku ovčicu, znate kako je njeno krzno mekano i toplo. Upravo tome nam služi njihovo krzno. Da napravimo topli džemper, rukavice, šal i onda možemo da se igramo na snijegu po čitav dan. A ovca u ljetnim danima jedva čeka da se oslobodi debelog krzna koje je grijalo svu zimu. Svinje su poznate po svojoj rozoj koži. U ljetnim danima najviše vole zaštititi blatom kojim služi da se raslade i izigraju sa svojom rajom. A imaju smiješni i uvrnuti rep. Jeste li primijetili? Ha. Zec je vjerovatno najslađa životinjica koju ste upoznali. A jeste li znali i da je jako brz? Ako odluči da pobjegne, niko ne može da ga stigne. A dugi uši mu služe da dobro čuje. A dugi zubići da što više mrkvica pojede. Zato tako dobro vidi. Da li je maca i vaša najdraža životinja? Mekane, umiljate i razigrane često su u dječjem društvu. Piju dosta mlijeka, pa zato uvijek imaju lijepe i bijele zube. Guska je velika ptica, lijepa i bijele boje, zaista teško da se ne primijeti. Najviše voli da je u jezeru sa svojim drugaricama patkama i da jedu komadiće hljeba što im djeca daju. Probajte jednom, vidjet ćete kako će se obradovati. Ah, krava, draga krava, šta bi mi bez nje da nam ne daje mlijeko? Kako bi jeli žitarice, pili kakao, pravili hape, pudinge, uz to i jako su umiljate, voli društvo i djecu. Da li vam je do sada ovo bilo zanimljivo? Ima još toliko životinja. Ukoliko želite da spomenemo i neke vaše omiljene životinje, pišite nam na našu Facebook stranicu i u sljedećem videu ćemo i njih spomenuti. A sada, da vidimo ko živi u divljini, ko su opasne, najbrže ili najveće životinje. Šta mislite, gdje njih možemo upoznati? Ako imate sreće, u vašem obližnjem zoološkom vrtu možda budu i neke od ovih životinja i vrijedi ih posjetiti. Divlje životinje žive daleko, u pustinjama, savanama kao što je ova naša ili čak na Antarktiku i uvijek hladno i snježno. A znate li ko je ovo? Žirafa, tako je. Vidite kako dugi vrat ima i uvijek gleda da joj frizura bude uredna. Znate li da je ona toliko željela da dođe do najukusnijih listova visoko na drvetu, da je protezala svoj vrat sve dok joj nije bio dovoljno dug da dođe do najukusnijih listova i plodova na drvetu. Ovog drugara teško je da ne čujete i ne vidite, ma kako daleko bili. On je najveća kopnena životinja na svijetu. Svojom srlom može da hvata hranu, kupa se, pa čak i crta. Slon sa svojim ušima može da se raslađuje kada je baš toplo.
A za kraj moramo spomenuti i tigra. Pogledajte kakve šare ima. On je među najbržim i najopasnijim životinjama. Voli da jede meso i da se sunča na suncu. Nadam se da su vam bile interesantne ove životinje, da ste puno toga naučili i jedva vas čekam da se uskoro opet družimo i skupa učimo. Javite nam se na našu Facebook stranicu i pišite koja vam se životinja najviše svidjela, šta ste naučili i o čemu bi još voljeli da skupa učimo. Do sljedećeg puta, ćao ćao!